Sadag. Napalabas, kinasarita ni Albert ni Laika, ket impasigurado na iti balasang amatungpal ti amin atulaganda, bastag talaklang ken kuana daytoy. Iti daytamot la arabii, kinasarita ni Don Amado ni Laika, gapu tanakita da ken ni Doña Caridad ti panagsarita da ken ni Albert. Nagdanaggarod dagiti agasawa. Iti matsabali a bangir, itultuloy lata ni Misty at intinagan ti rikna ni Dan, gapu ta plano na nga aramaten ti lalaki para kadagiti panggap na. Kabayatan na, kinasarita met ni Nana Simang ni Laika, may papan iti mapaspasamak kadagiti amuda. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Jak kayat asika ti pagpupudutan da. Nangruna da senyor kan senyora. Di kayag danag. Tungpalot ti biling nyo. Oh, Apa yan nagsanay kayo itinaunag? dimteng ngaminan ti pagdandan agak. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan? Mangrugin ti ibagbagakken ka. Adawel ti biag. Ha? Iswa ka na yun nga ibagbagak, nga agbalin ka kuma anatibkar. Iti kasta, mabailam asarang tenday to'y apan nubok ti biag. Ikarik, Nana Simang. Agbalinak anatibkar. Kat ikarik. Ti Diyos ti pagbalinak asadag ko. Tapno agbaligi ak amang sarangat kadagitoy apan nubok. Albert, iho. Kagura na kami kadikan ni papam. Saan kayo akagura, mama? Iho, Ti inaramid nyo ti kagura. amumad akayat milaang asumaya at ti masakbayam. Panagkunayo ka di, kat makatulong kanyak ti inaramid nyo. Albert, Makapaupay ti inaramid nyo, mama. Ngamjak pa iluyo si ti pan nakaupay. Patibkarag ti pakinakam ko. Iti kasta. Agbaligi ak kadagiti planam. kastamot at talaga ti kayat mi. Ti agbalin ka, anatib ka. Ngam sana pa ng patibkar ti inaramid nyo, kunakmanan. May saday di awagas ti panang kontra iti napinta sa plano. Ngam kasi tinakunak. Sana ka paapekto. Ituloy kong aramiden noon niya ti amok arumban. Ne, itaman pa'y nga da umawag diti pagtaengan da senyor. Inaksong batan. Natividad's Residence, hello? Nana si Mang, ni Misty daytoy. Senyorita, da kayo matgayam. Ni ka di senyorito Albert, ti kayat yo ang makasarita? Kumana na. Saan ko ngamin ang makontak ti cellphone na? Imawag ak iyo opisina na, ngam saan ka no asimrak? Ay, mabiit lang nga rod senyorita. Ipakaamok ka ni senyorito, tiyaawag yo. Ni Misty, kunam Simang? Wan senyor, saan ba't akayat ni senyorito asong batan? Adda ka no araramidan na. Nagpambarlakit din ni Albert. Senyor, Ala, sana balen. Mapan ka ni Jay Comidor. Siya kunti makisarita kini Misty. Diyos ke, nagbayag matan anapan nangayab day di abakit si Mang. Makapasurun ti aguray. Hello, Misty. Ha? Tito Amado? Siya nga ro, diha. Pasensya kan.
At napaparami ko kini Albert. Naskan nga iras na jay, iso adi na kamasango asong batan. Ha? Kasta ka di, tito? Wan iha, kasapulan ngamin una enday jay para iti negosyo. Apay aya iha, anya ti masapul mo. Naamwak a plano ni Albert na gibangon iti foundation, tito. Napanunot ko nga ang mga makatulong ha. Ha? Kaya't ko kumama kasarita, may papan iti planok apan ang tulong kan kwa na iti foundation. Ngam busy matgayam. Tinasaya at iha, umay ka dito ay kalpasan ti trabaho. Tapno makapagsarita kayo na imbag. Okay, tito. That would be great. Sige, kasta lang arudan ti Aramida. Bye! Amangan no karkaro amasoron ni Albert. Gapo iti panangawis mo ka ni Misty dito'y balay, amado. Karidad, naska na mayas ti dagtirik na da iti tunggal maysa. Tapno agsubli ti sigod da kinasingad da. Inino ti aramidan ta proseso. Saan ta akalatan ni Albert? Iti kasta, saan tayo ngagririri? Sika ti makamo. Patsa kadakal pay lang tinamnama. Amok nga agbaligi pay lang ti saritaan mi kini Fausto. Marikrik na dayta, Karidad. Sapay lakuma. Ket no mapasamak ton dayta, awan ton apulos ti parikot. Saan nagtumatan ama ibabain kini Panyero, Fausto? Agsagana ka, Dan. Ha? Apay, Misty? Sika ti kakuyog ko ama pan ijay ayan da Albert after office hours. Ha? Anya ti aramiden ta ijay? Mapan ko kasarita. Kayat ko, kuyugan na. Mabalin ka di, Ha? Di mo ko naan adi na kuyugan, Dan. Kayat mo ngagmaymay saak ama pan ijay. Di ka mabalin abaybayan ngagmaymay sa. Kuyugan ka. Very good. Kayat ko day tangain sumpat mo. Agyaman na ka. Misty? Kat sapay lang ko ma, taagbaligi tinapanunot ko. Itikas na, maurnos matanti amin kada kami kini Albert. Napintas dayta na panunot ti anak ko, amado. Parang no makapagsiningad damanan ka ni Albert. Dayta mo tinamnamaag, Panyero. Awan mo't sigurong tima ko namin ti beneg ni Panyero. Mismo pa yan at ti anak ko ti mangipampamuspusan iti amin. Panyero. Oh, di mo kumay kan iti sabali kay papanan tinaibagakan ka. Ibagbagak lang ti agpaiso. Maawatan ka, Panyero. Sapay la ko mga rod. Tadaytan ti pangrugyan ti pan nakasimpati amin, Panyero. Mama, di nakman na kinasarita nga imuna ni Papa. Albert, iho? Dinamag na kumapay mat kanyak. Noan niya timako na. Apay nga pinaumay na nadagos dito'y balay ni Misty. Iho. Pagsayaatan ti panggap mo nga ibangon na foundation, ti pampanunutan ni papam. Nalapit nga impakarup na amaragsakan ka iti kastsay anak ko na ni Misty. Mama, Apay, iho. Di mo ka di kaya ti panakitinulong ni Misty? Di mo magustuhan ti kastsay a plano na? apay ka tinasaan. Ngam ti saludsod. Naimpusuan nga ta ni Misty iti kasya plano na. Ha? Ang amal ha, sangwak ni Misty. Iso na lang, tanumarik na kada sa bala pinser na. Lating ito. Pabainak, nga oray pa ino nakasango kayo. Inyawag kayam kada kayo ni Tito Amado dayta, Papa. Wan, iha. Iso nga'y mayak dito tapno amwak no anya talaga ti planom. Papa. Desidido ka kadi. Wan, Papa. Ala, no kasta nga rod. Suportaran ka, iha. Ibagam kanyak no anya ti maaramida.
Kabaala kon daytoy, papa. Saan mat nga iso tinarikititos launay? Kan may sa? Bakit tinulong ak lang? Ni Albert ti kang runaan nga akin proyekto iti daytoy. Basta no niya mantika sa pulam. Ibangam lang kanya. Ta si dada anak amang ipaay. Laika, nasken amasapat ta amang isagana para iti pangrabii. Nana, Tulungan nakton. Ngam agyan kan tulangan ijay silid tayo no umay ni Senyorita Misty. ha? Day tatimbaga ni Senyora Caridad kanyak. Adda ka no napatiga pagsaritaan da kan ni Albert. Kat dituyen amang rabii. Sige, Nana si Mang. Amumatan no anya dagiti espesyal ama isagsagana no adda ni Senyorita Misty. Saan ka di? Uwan, Nana. Siya kunti makaamo. Nasayat mo't na nagpakuyog gayam ken kati anak ko, Dan. Sir Fausto? Sakla kumantimang kuyog ken kuha na ama panijay. Agam madadag iti banag anas ken aliklikag. Diyak namin kayat nga darumso adimi pagkikinawatan. Ha? Kas kumaiti anya, sir? Di mong damagan. Pasensya ka nun, sir. Sigurado a komplikado ti ibagbagayo a sitwasyon. Saan ka di, sir? Pagkunaam. Gaputa saan nyo akayat nga ibaga kanyak? Diyak la kayat asabali ti pagawatam. Amumot sigurong ti kayat ko asawan. Uwan, sir. Diyakon agdamag pay. Nasayat nga rod. Ala, makaamukan ka ni Misty. Di mo baybayan, ti anak ko. Iho, mabalin ko akasarita ni Papam no saan mo Saan, akaya. mama? Di nakpagdanagan. Awan na nyaman na daytoy. Albert, Magustok mo't kat, no talaga na impuswan na tumulong ni Misty. Gam kasi tinakunat. Pasensyahan da ko, ma. Tanumadlaw ko sa bali ti pinsan na. Talaga pa ba inak? at niya. Amamunak, mama. Nanya timbagal, isot aramida. Mawatak, iho. Nga mamati ak ngawan ti dakas ang mapasamak. Amok nga mina talaga akayat ni Misty, ti makitinulong kan ka. Nakagtangtang, Misty. Oh, apay akas ta teacher mo. Ha? Agim imon ka kadi, ha? Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam, Misty. Anya nga agim imon. Naku naknaang. O alan, dumsaagtan. Tapno makapagsarita kamin kini Albert. Maragsakan na kiti planom, Misty. Nakasagana ka mangawat iti tulong mo para iti foundation ko. Nasayaan no kasta. Agyaman akmat, takayat mo ama tulungan ka. Namnamaak aday tuyan ti pangrugyan tinasaysaya at pay apanagsiningat tamanan, Albert. Misty, Pasensyakan kadagiti na aramid ko iti kalabas. lipato mo dagajay. Okay, agyaman akmanan. Dan, mapantan. Sige, Misty. Albert, mapan kami. O sige, Dan. Bye, Albert. Agyaman akmanan ha. Okay, bye. Mapan kami yan. Sige. Madlaw ko kat nasingidin iti tunggal may sa dadan ken Misty. Kasla dapay kiti nagkinawatan da. Nasayat mat. Tapno saan na matungpal pa'y titulagan dagiti naganak kada kami ken ni Misty. Kaskan ka. Maragrag sa akan akmat, iti na imatanga kitay, amado. Wen nga rod, Caridad. Talaga adakal pa lang tinamnama matungpal titulagan mi kini Fausto. Amado, Diyak mas baalan ti ragsak ko. panagkunag, masulbar matlaangan ti parikot mo.
Ti kadakkelan aparikot ko, kunama. Amado, Talaga ti pan nakatungpal ti tulagan mi kini Fausto ti kadakkelan aparikot ko. Agamita, kasla makit-kita kon. Awanton ti parikot. Mala, mapanak iti ayan ni Albert. Kasaritak jay anak ta. Nagaragragsakak anak ko. Papa? Kamaudyanan na. Nagtunos kayo matlangan kini Misty. Amok nga agbalin na nabaligi ti plano yo a foundation. Awan matida kasi ti tulong nga injaya kanyak ni Misty, Papa. Awan nga rin ti rason, tap na pagkadkada. Barang dahito yung agpaisun ti pangrugyan ti panagbaliw na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, iho. Papa, kapisadok ni Misty. No at daramidan na nasayaan. Sigurado. At lalaki di padaanan na akatukad na. Kat day tati rumbang asaganaan. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita dagiti agama nga amado, ken Albert, may papan, ken ni Misty. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapolwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da si Mang ken Laika. Naku na ti baket, asapay lakuma, tanakarkarong agbalin anatibker ti balasang. Gapu ta dimtengen ti pagamamkan na apagteng, iti biyag na. Inkarimo ti balasang, asaan ngagpaidagal da ito'y kadag iti panubok. Iti sabali a bangir, imbaga ni Misty, akuyugan da ito'y ni Dan, iti ipapan na iti balay da Albert, tapno kasarita na ti baro, may papan iti foundation abangunan daytoy. Awan nga rod na aramidan ni Dan, no saan nga agtungpal. Kabayatan na, nalaos ti ragsak ni Don Amado, gapu iti nakita na apanagsarita da Albert ken Misty. Kinasarita na nga rod ti anak na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Awan ti da kasi ti tulong nga injaya kanyak ni Misty, Papa. Awan nga ron ti rason tap no pagkadkadak. Barang no dahito yung agpaisun ti pangrugyan ti panagbaliw na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, iho. Papa, kabisadok ni Misty. No adaramidan na nasayad, sigurado. At dalaki di padpadaanan na akatukad na. Kat dahi tati rumbang nga sa ganaak. Anya? Iho, anya ka din dahi tangay pagbagam. Nabayagan nga amom ni Misty. Nagkaubingan kayo. Dahi tangarod kat, Papa. Nabayagan nga gamamu kami. Isong amu kong tipod na aburik na. Amu kong nadapang panggapin ng aramidan when awan. Albert, Iso adidak mo siguro mapabasol pa eh. No apay nga dalata pa nagduwa-duwak kan kwa na. Takas itinakunayo. Am-am mo kon ni Misty. Itaypay ang nakapanaw ni Senyorita Misty. Apay adi ka pa'y lamatagtagari, balasang ko. Diyak man mo, nana si Mang. Kas lang amin, dati sa baling nagparparik na kanyak. Ha? Kas lakit din, dapat padaan na kapasamak. Gamjak mo't amo noan niya. Madanagan ka kadi. Gapu iti pagteng adi mumut ammo noan niya. Saan mo't, nana? Ay. Oh, apa yan, nana? Awan, balasang ko. Nakaangas aklaeng itinalukay. Ha? Alanlay ka. Tulungan nakit din nga agidalimanag. Okay ka kadilaang, Misty? Diyak mo't nakita itay dayjay alay ka. Ha? Apay nilay ka? Nadamag ko lang.
Jak ngamin nakita itay ije balay da Albert. Di mo't babaunan da daychay. Katrumbang la kumaakanayon nga addang agserserbi kadagiti sanga ili. Ang mga no damot na patag nga ipapaaramid akin ko na. Isakit mo kadimat dayjay alay ka. Dan? Ani, saan Misty? Sinong batak lang di saludson mo? Amangan nga min no kasuron nakmanan, no awan man lati maisungbat ko. Pasensya kan, Dan. Awan anyaman na, Misty. Ngam, mabalin ka di amaamuan. Ape akasla na pudot ti ulom. Anya ka di ti mapaspasamakken ka. Panagkunam, pudno nga ta, ti paliiw ni Albert. Kasladyak patyan, karidad. Amamu ko ni Misty. Nasingpat da dya balasang, kasmatla iti amana. Amado, Tigayat ko amamuan, ket nupudno ti atap ko, nga mga no agar aramid lang iti rason ni Albert, tapno makaliklik iti plano. anya. Saan nga imposible apod no timbagak? Iso apaliiwak di anak ta. Diyak kaya ta makaramid iti desisyon a pagbabawian nanto iti tungpalbiag na. No kasta imanugot ni Albert. Siguro naragsak ka, iha. Of course, Papa. Ngamin, matulungag itinapintas a plano na. Kan may sa, patyak akayat mo matitungulong. Saan ka di? Siyempre, iha. Apay din na saan. Kunak tumat ngamin. Kat, nidan. Kunak man, no, kinuyog na ka. Wan, Papa. Ngam nagsina kamin itay nagsubli kami ija opisina. Imbatik ngamin ijay ti kotsek. Iso napan ko pa inala. Anya nga rudon ti pampanunutom ita, iha. Awan, Papa. Urayak ti anyaman nga ibaga ni Albert, may papan iti project. Di ka pa'y lakit mangibangon mo't iti bukod mo. Anya ka kadi, Papa. Sa bagay. Mawatak mo't kidi no apay akas ti planom. Kat maragsa ka nak mo't parakan ka, iha. Jak maawatan tirik na, nana si Ma. Ne, anya ti kayat mo asawan, Albert. Kaslag duwa-duwa mo tayo na nangawat iti tulong nga enjayan ni Misty. Anya, hanggang apay, barok. Panagrig na kami kat. Kaslag da sa bali apanggap na. Anya, ay por Diyos. Anya kumangay. Day tamo ti Jack mo. Ngam talaga sa bali tagparparig na kanya. Tinasayaat, paliiwam anaimbag. Di mo itulok ang mairaman ka amadaksan. Gapulang itinuan niya ama di apang panggapan ni Senyorita Misty. Nagsapakan anak karubuat anak ko. Kasapulan, Mama. Adong amin tinaskan nga si kaso kita. May papaniti negosyo, wano iti foundation. Agpada, Mama. Nakaturog pa ilaang ni Papam, jak pa riniing. Baybayan nyo lang. Tapno makainan na. Albert. Mama, pasensya kayo na. Ngam amangan lumala daw. Naskan na mapanakon. Baliwan tanto lang tayo sarita. Pasensya ka na talaga. Amo ka din ni Ma'am Misty dahil pa nagsarak ta, sir? Diyak ay magbaga. Apaya nagsinay kahit tinaunag. Kasla aburido ka. Amgak lang amin, sir. Amangan no kaungat nakmanan, magsubli ako na di opisina. Anya ting pakadamayakan ko na. Imbaga nga dala na patag-atawa sa rakag, sir. Imbagam asyap. Jak nagdakamat itinagan, sir. Ngam amoya mo ni Ma'am Misty. Nang rona no kasya nga dati panunutin na. Sa apay bugkawan na latan tiya, sino mo na kayat na bugkawan? Imbagak matan kan ka.
Awat mlatan di anak ko. Wala. Dumngag ka. Ta ituloy konti kayat ko nga ibagakan ka, Dan. Aday ka. Nagpipintas man ang dagiti orkidya ni Senyora Caridad. Talaga anas ka nga inaldaw ang mataripato dagitoy. Tapno agtali na agti kinapintas da. Laika, Senyora, adda ka di pangibaunan nyo kanya? awan? Awan matkit di. Senyora, Nagasursurwam nga agtaripato kadagiti mula. iti day dinanang ko, Senyora. Nalaing ngamin a hardinera day dinanang. Kasta ka di. Day tatag paiso, Senyora. Nasursurok mo tantag taripato iti mula. Gaputa kanayon asyak ti kadwana idi. Laika, may salaang ti ibilin ko ken ka. Gameng no ibilang ko dagiti mulak. Nang runa dagiti orkidya. Nga as-asikaswam ita. Jak kayat amadadaol da kita. Tano mapasamak da ita. Ibagbagakon. Dakas mat ti mapasamak kan ka. Napatigsakit iti kagaram, Dan. Siyak pa na mismo ti sinarungkaram dito opisina. Kayat ko lang ay palagipkin ka tinaibagak idin, Albert. Ti may papanitirik ka ni Misty. Kasta ka di. Dan, lalaki ak kinasaritam. Agayam ta. Kinid daw mo kanya kasaan ko maamaamuan ni Misty ti amin nga impod ng kanya. Isungarot ti matungpal. Agyaman ak no kasta, Brad. Ita. Siyak na tagsaludsod. Anya day ta? Kaya't ko amamuan. Anya talaga ti plano ni Misty. Ha? Plano? Anya ti kayat mo asawan? Kabisado ko ni Misty. Amok nga daplang planon na. May sala ang ti amok, Albert. Kaya't na ti tumulong iti bangunap a foundation. Nasaya at mo kasta. Kas iti nakunakon. Aggayim tadan. Kat agtalagak iti dayta nga imbagam. Di ka makapaglibak, Laika. Nakitak a kinasarita na ka ni Senyora. Anyat imbagana. Nagungat ka di? Saan, Nana si Mang? Di ka agdanag. Balasang ko. Binilin nakla ang anaskan nga anadak dagiti orkidya na. Kasta gayam. Napalalo ti panangipatag ni Senyora kadagiti mula. Nang runa dagiti orkidya. Amok dayta, Nana. Ang nosyakla amaysa. Awan apulos ti pagdanagak maipapan iti panang taripatom kadagiti orkidya. Kabisado ka nga binen. Kataklunak. Ultimo siyak. Jak kabailan ti araramidam. Nasikur ngamin at taripatuan dagiti mula. Nang runa dagiti orkidya. Saan mo't, Nana? Basta ti importante, ipatag mo na niya ti araramidam. Sigurado, awan to tinasikor para kan ka. Kasayatan siguro numapan mo kasarita ni Misty. Ha? Nuko na makaslagdwa-dwa ni Albert Cancuana. Sika nga rod ti mangiparik na ka ni Misty, ngawan na pulos ti panagdwa-dwam iti injayan na atulong. Huwag ngagpaiso. Kasayatan ti kasta nga aramidam. Tapno marik na ni Misty nga da serbi ti aramidan na. Narigat no ti amuna kat mapilpilit laang ni Albert anangawat iti tulong na. O sige, Caridad. Siya kon ti makaammo.
Da ka matlagayam dito Dan. Aha, Misty, ada ka di bagam? Napnapanam ka di manan. Di ka makapaglibak kanya. Amok, arimor ka. Nagpakadakmat kin ka, saan ka di? Imbaga nga da importante atawa sa rakag. Ngam apay ang nagbayag ka. Pasensya kan. Sino nga min ayat ti sinarak mo? Ni Albert. Anya? Apay. Anya timbagam kan ko na. Misty, di kagdanag. Kinasaritak laan kas may sa alalaki. Jak ngamin kahit apagduaduan na ka. Iso anak-anak mismo iti opisina na. Oh, Tito Amado. Jak lanam namain nga umay kayo diti opisina. Kayat ko lati personal nga gyaman kan ka. Gapo iti panang tulong mo kini Albert nga anak ko. Awan anyaman na dayta, Tito. Amom iha, maragragsakan na kitar aramidem. Kat daytoy ti makuna. Suportaran ka iti anyaman a planom. Ngam anyak umaaplano, Tito. Urayan niya. Basta ipasigurado ken ka. Suportado ka. In that's final. Sana na mabaliwan pa'y dayta nga imbagakkan ka, iha. Agyaman na, Tito. Okay. Diyak nga ruden agbayag pa'y. Kaya't kumatasarong karan ti amam. Tadda na pateg pagsaritaan mi. Dinamnama kung tiyo umay mo, Panyero. Tanyawag kanyak ni Misty. Panyero, Naggapo ka kanon ni opisina na. Nakapagsarita kayo kanon. agpayso dayta, Panyero. Nakaragragsak ngay mawag di anak ko. Gapo ta ibagam kano asuportadom iti anya man a plano na, Panyero. Daydamat nga minti agpayso. Kan iso ti rumpeng. Nas ka na suportarak dagiti ubing iti anyaman na aramidan da. Saan ka di, Panyero? Maragsakan akmat iti kastaan ako nam. Isu na laeng. Tasabalin tukit din ti mapasamak. Ha? Panyero? Di ka masaksakitan, Amado. Itaypay lang amin. Sabalin ti pulo iti angin. Ket makitak akas ladihado ti anak ko. Oh, come on, Panyero. Saan ka nga agsaw iti kasta? Amumet. Ti anak mo ti kayat ko. Sapay ko mga rod. Tapno awan dakes amapasamak. Anya ti kayat asawan ni Don Fausto. Gagayem, di uliwan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay